Lakhain Koratrok, Duarbaguri MSC constituency ki parlo Dolamara angkang men phangcho ronglong kidu atur sisu niketan a school a hemalong Kaziranga sangkul angkang apharman pini chess competition jaime ki pamanpo Bangso jaime kalong kachipati dunatum lage Kaziranga niketan Bukaghat niketan Rajabari niketan Kamargaon niketan Alami niketan Kachupathar niketan lapen Dolamara niketan atumhenlo lapen bangso kachipati long pangrumpet bang hokebra trok students atum chipati dun lapen Dolamara niketa pen sarthong phangchu class 8 mate ingdeng ner ke lapen jirsong tokbi ingdeng ner ke patum aphansi select ponlo lapen ki hai tum aphan jorhat long kachipati dun long je phanta varsai long dun lo lancho takali si along stami kachipati dun pen haidun bom pute national level anta kipali dun je phanta kachisik du pusi nang thandun Lasoja Megalong Aluhia Tumpen Atur Sisu Niketan a Managing Director Hun Phangcho Principal Probin Gorung Sports In Charge Umakanta Upadhyay Sangkul Pramukh Ranjan Rakhua Bukaghat Niketan Principal Deepak Goswami Lapen Pinangan ki thekiding tumche tongdunsi Jaimek Mission Pen Pachunpon Tum aprang ke Jorhat Hongkul along sido sinona bang ke ni tum Jorhat long bang bibhak pen nona kimi Hongkul ni tum Kaziranga Hongkul andar sinon bang ni tum laso atur sisu nikiton ni tum non dakchari ponbom lasilang so nikiton la Hongkul andar bang de pibang ke pini ni tum dak ke cheng siang deng sila so chess ke patua mande chess competition program pini tum dak deng pon খেল পৰিষদৰ দবা খেলৰ মই এতিয়া বৰ্তমান সংযোজকৰ দায়িত্বত আছো কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু মোৰ বিদ্যালয় হ'ল ৰজাবাৰী শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন আৰু এই বিদ্যালয় আমাৰ বিদ্যালয়খন 2097 চনৰ 3 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই মই বিদ্যা ভাৰতীৰ লগত জড়িত হৈ আছো News report Carbing Long Life